Ini bukan bukan bagai kris manik kode mani bagai. Bota bol pusing khai lai này. Ini 28 तारिख Januari 2025 और बंशीबारी स्कूल प्लेग्राउंड टोटाल 32 टीम नो तैनाय नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट नाय दङ जों साइमनो सिनि अ हाव 186 जना राजा जायथांका सिनि महाराष्ट्र दङ सिनि लास्ट जे बुबागरा सिनि किरीट विक्रम मानिकनि मुंगै बिनि मेमोरियल न बिनि मुं न रोखानो तिनिनो अ नॉकआउट क्रिकेट मैच सेंगै रजाकनाय जोंसिवो सिनि ताबु गोथां दंनाय बुबागरा सिनि बरम गोनां पदुत किशोर मानिकनि बुफा सिनि किरीट विक्रम 2006 जोंनो याकारिनाय बिनि लाकमा चखा आबनि याकुलनि परन जिमिक आं खाख्लाक्या सिनि ताबु गोथां दंनाय महाराज बि बाबुनि मुंगै जों सिनि अ जागा काइसा टूर्नामेंट होनाय विशेष खालाय बेज आमदुलि गुलागाटी नि सिनि जे 26 टा बिसि दंमोनि अ 26 टा बिसिनि टीम ते फाटानि ते 6 टा टीम नायनाय अ जागा चेंगिर जागनाय जों जतनो सिवो जों अमाउन्ट कत रैमेनया हायबनो जों हामिया मानिबाय चालनानि बागैनाय सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन रक ताबु जे सिखला चालाय रक हामिया मानिबाय गुबुलि दंमोनि अ जागानि जों बाहाके नरि फायमानाय आबो एकमात्र खेलानि बिसिं तिनो सिनि सिखला रकनो स्वास्थ्यवान हेल्दी तनन बागै बिनि ते विकल्प करैनाय करै हनै वानसगो जों गर रैमांखा किसासा एमोन जे चेम्पियन नंनाय बर 1 लाख प्राइज मनी मानाय ते ट्रफी मानाय रानार्स अप बर 50,000 मानाय ते ट्रफी बो मानाय इनका आं जत अ जागा पार्टिसिपेट खालायनाय विशेष खालाय 26 टा बिसि सिनामदुलि गलागातिनि बिसिङाव खालायनाय अरनि जत प्लेयार रकनो अरनि थंख्रों रकनो आं कयनाय नरकनो आं बेस विशेष आनि आशीर्वाद नं निथानि दङ जत 26 टा टीम नो आनि आशीर्वाद दङ काहामखौ थंलादि काहामखौ थंनाय जों म खेलानो खेला हिसाबै नादि खेला हायगोन थंनाय जों काहामखौ चलि थाङोनो कारण जों साइमानो अ 26 टा टीम प्लस ते 6 टा टीम नायबो काइसा टीम नो चेम्पियन नंनाय पुलान जिमिक जोंनि ड्रेट दंनाय खेला थांखांके हार जित दंनाय हायबानो जों खेला हायकेनो नावनाय एज ए प्लेयार बिनि स्पिरिट मावफुंलायनाय आबोखौ थंनाय नेक्स्ट इयार रगो जों देबो क्वार्टर लांनाय अमसिनि क्रिकेट बायजांखा जों फुटबल भलिबल अबा हायके गोबांमा आउटडोर खेला रनानि नै वान सकजाक इनका अमनो तिनि अ चेंगनान थांथानि जत प्लेयार फाजाक जत अ आमदानि ताकुते बुकुकचं तै अ जागा जारा खेला कमिटी हिनिनाय जे टूर्नामेंट कमिटी दंनाय नरक नबा आं कयनाय काहाम ग्रोंके चलि रैतलांगनाय जाते वालाय सुगनाय आंगनाय सिनो टूर्नामेंट जों काहामनि बागै रना थांमोनि जाते हामिया बुमुनु तांथों तेबो काहामथों सारा त्रिपुरानि बरग्रक हास्तेनि बरग्रक जाते बा खालायनाय सिनो अमा हायके सोलोंनाय बरबो खालायनाय नोंथों आमा हायजातके सामं खालायनाय जों मा खालायनाय ते आं आसा खालायो आबा हायकेन थांगोनो थांनाय
tei joto team participate khlainai rok no haini ani best wishes rinai o kisisa kok samani salani bagai tini sini o jagao Bongsibari school mat playground mato Maharaja Krit Bikram Kishore Manikoni mungtoi khela sengai rejakha o khelani winner prize ingkha 1 lakh runner prize ingke 50,000 mane 50,000 ingkake sino khelano sengai rifani ingkha sini borong gonang sar amtuli gulagatini Oma Songkor sar bo o khelano as a guest ngini sino sinoro phai bo manjak thakya tini o khelao player rok larmai best jeli khola borong nengtoi khela jengi rejakha ta angka mo o ground muthangman jagang ko bojago mo o ground je tabuk je o ground sini Bongsibari Sipaijala Bongsibari Jitan mat koita match rok slamjak ta khela aboto to sungtabuk bini khoktinyo bo saka thajingo bo 32 team no tuinai o khela chengjakha hingke tini udbodon ngaba tini tamane kota pulia mathangmani sa chele khola best yo abo larmai ja nin mung saga ani mungke project de burma nong oron committee ising ango jaga committee ising o jaga barja manakha gatamkhe sing sini wan sungno omono sing je committee tongnai rok khela cholisak sing o khela no naitha tokke tlangnani hninyai sing jotono committee rok je tongnai rok jotono ready ke sing kok sabainai sing o khela no mosangni tlangnai je pojonto final khela ngyasak e mohaita ke hambai jotono no ani